Amahoro y'Imana kuri wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya EM Sport umunsi ku munsi. Duhagaze hano kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 10:45 aho ekipe ya Kiyovu Sport igiye kwakira Musanze ku munsi wa kane wa shampiyona. Mbibutsa ko ejo ekipe ya PRFC yatsinze ekipe ya Mukura yo mu karere k'Amajyepfo igitego kimwe ku busa. Uyu munsi rero ku isaha y'isa 12 Musanze igiye gucakirana na Kiyovu Sport. Bamwe mu bakunzi ba Kiyovu Sport numvaga bavuga bati ntago biri fair gufata ekipe nka Kiyovu Sport y'abafana ukayishyira ku munsi wo kuwa mbere wumva batabyishimiye. Nyuma ndibuze kugenda negera bamwe mu bakunzi bayo baganirize, ariko bamwe mu bo navuganye nabo inyuma ya mikoro bumva batabyishimiye cyane, bavuga ati ikipe ya Kiyovu Sport nayo ibitegereje amafaranga mu bafana ntago yagakwiye gukina ku wa mbere. Tugiye rero kubakurikiranira akantu ku kandi kuri match iri bubere hano, highlight nziza n'ahandi ni kuri EM Sport. Turakuganiriza bamwe mu bakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'abamusanze nituza kubabona. Ndamubona ingwe hafi yanjye, ndibuze kumuganiriza mubaze uko ekipe yiwe yiyubatse. Ekipe ya Kiyovu Sport ni ekipe irimo abakinnyi bahoze muri Rayon Sport, ngira ngo muramubona Ami Cedric, umwe mu bakinnyi b'abakire. Yves ankiriremo video yiwe uko yaje muri V8 nziza cyane iteye ubwoba. Kiyovu Sport ni ekipe irimo abakinnyi bahoze bakina muri Rayon Sport. Cedric yakinnye muri Rayon Sport ndetse na Power Play nawe yavuye muri Rayon Sport ejo bundi. Ekipe zigiye zirimo abakinnyi bagiye batandukanye bagiye baturuka mu ma ekipe akomeye. Twiteze ko tugiye kubona match nziza cyane. Amakaro meza n'ahandi ni muri Raguruwari Trading Limited, nitwe ba mbere ku kijyanye n'amakaro hano mu Rwanda. Numara kubaka umaze kugura amakaro erekeza muri Sunshine Supply Company Limited ku marange, nitwe ba mbere hano mu Rwanda. Dukora hano Nyabugogo aho zakabari ka Top Chief, urabona icyapa kinini cyanditseho Sunshine Supply Company Limited. Winjiremo tuguhe amarangi meza. Ibyo byose ntiwabikora utaryamye neza. Kwizera Shop niwe wa mbere ku kijyanye na matera hano mu Rwanda, nawe akorera hano Nyabugogo kuri Beka. Urabona icyapa cyanditseho Kwizera Shop, uze aguhe matora arayiguhera ku giciro nk'icyo ku ruganda. Kuri mikoro mba ndi wizinshimire Yves kuri kamera. Reka tubakurikiranire uko Kiyovu Sport igiye gukina na Musanze, turebe no muri stade ko abakunzi ba Kiyovu Sport bari buze cyangwa se abamusanze. Akantu kose n'ahandi ni kuri hano kuri EM Sport. Yes, bakunzi ba EM Sport, twongere tubahe ikaze. Turi hano kuri Kigali Pele Stadium, ngira ngo murayibona. Iyi ni ekipe ya Kiyovu Sport isesekaye hano aho igiye gukina umukino wayo wa shampiyona mu kanya ku isaha y'isa 12. Ngira ngo murababona uko bahasesekaye. Uyu ni
ngira ngo iyi ni ekipe ya Musanze nayo iseseke hano aho ije gucakirana na Kiyovu Sports. Amanota y'uyu munsi aratahanwa nande nyuma y'uko ekipe ya APR ejo itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Katurebe uyu munsi noneho ikipe igiye kwegukana amanota hagati y'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Polisi aye. Ingwe ndakwemera shaja ingwe. Ngira ngo iyi ni ekipe ya Musanze nayo iseseke hano aho ije gucakirana na Kiyovu Sports. Amanota y'uyu munsi aratahanwa nande nyuma y'uko ekipe ya APR ejo itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Katurebe uyu munsi noneho ikipe igiye kwegukana amanota hagati y'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Polisi aye. Ingwe ndakwemera shaja ingwe. Laguar Trading Limited yo ntikwereka inkongoro gusa ahubwo ikwereka abo yareze. Uzarebaho amakaro yayo yubatse, ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo. Ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde, ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha. Inyubako zanyu rero nimuziha agaciro, mwubakisha amakaro ya Laguar Trading Limited akomeye adacuya, indahangarwa mu guhangana n'ubukonje humidite. Muradusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. Laguar Trading Limited, good tiles, good price.